Joseph nomwe ombahingi agizire ngu abashaija bingi batorokire omu maka bagenda ahabw'okubura ekyokuliisa amaka gaabo. Batorokire omu maka ekyokubanza abandi bakaza omu sentinari barya looni y'okuza kuhingiisa kandi wagumamu hati owa looni ofisa yayikomuka yashangamu omukazi n'abaana narundaho kubataha buri afadhali nangwa nyo omukazi akanja ati niwe tobura konka nashanga ntarabasa kubura nabura abanje nibahwaho. Nicholas Turinawe na Mukama Aren aba bagambira abakuru mu UPDF bakakwatwa bari kubinga omu itaka kandi bakashashura sente nyingi okuruga omu kihome. Ngebicoro ko mu barracks ebicori nawe bagara kibikira kwera omukazi yazayo kutondera ebicori y'akahunga niho abeni bamukwatira mu bicori ngo yabo omushuma kandi nyo bakabatampikire bajangunda byona ne bya production gutimpikire kwa nimbyihayo no babiri bantwara a police Kanyarugiri n'abeni banyiherayo bakasha emitwara 25 yo kurihe bicore byo kajyanyo tinkuza kushasha emitwara 25 nta bicore byo nayo hinjira ati nho nabeni banyihera police aho ndi kujyanyo umuntu ari Ibanda zo mukoti ndakwati nguza kushasha ebicore byo nayo hinjira kagaruka kana temu sente zanje nare na zaroni ushunje kw'abantu abo mu rubaju nibanshumbusha bampa kubampa onka kubatireme cyo kukoma na piti ntatina cyo kutungura ebigambo ryanyasiba. Deusdedit Ensinukweri orikiriza Penarachsa yagambira Sky TV ngwembere y'abantu bari kuturamu na mnonga ababa binjiro mu itaka nerarikiriza itagari ya barakisi bari kwihayo ebyo kurya bari kwihayo kafizi kabana kandi bakabari n'amabanja abo kuhinga emisiri mwene kubijire bahise emisiri yabo abana hati baremerwa mu maka kubahumurura abazire abinji barugira mu cyaro baza omukupakasa babura mu maka mwene nyine kizibu abo kwa abana bariyo nibagire imishango mingi eyo kubyo byo kurya by'abandi ahabwenjara abakazi nibo basigira mu maka then abashija bo bagira mu kupakasa abandi abakirimu abehangene nabo bararumbishaka ahabwa amabanja agubalire abo kwinga umutaka eri yabo nka kansara wabo nko mcyara ni imporani kintiganisa mnonga abamwe bine ronzi abacara mwahurira kuna kundi chairperson wa women entrepreneurs ahabwa Ibanda no constituency abacara bakija bazo musako bihamuloni bari kumanya ngo baheza kwinga nibaza kwana bashino bashashura konkaroni hati ziremerwe kushashurwa kandi sako nuturagirwa kugira ngo sente za president Museveni tuzihe yombantu nabandi bagarike baganyurwe mu so umucara ko kumuhika akoreka ngwe biyahinjiro mbarakse bikafa hatorebana batandika no kutweshereka sako zirimuniza no kugwa ahabwo kugira ngo abacara barimirwe kugarura sente musako dena nabandi bakazitwara bakazehora shanga turiyo ntukora rosi ahabwe nshonga yitaka rya baraksi. Lieutenant Kano Haman White Mukasa uri kwebembera bihanga ame barracks yagirangu hariho bamwe abishirize kusharura emisiri yabo kandi abandi tubishirizibe kusharura abo bofisa abari babagana okujya ibijanjalo mukirize abatuze bagende bajyeyo ibijanjalo byabwe ere ibijanjalo babijyayo tutegeraganye obulo nzeke nyini nayita abantu nempisa n'ekizindalo mugende muchalule emere yamu olide ne bagisalula ebyo kuni makasoli kubanga kyemmanyi kasoli gwe mwogerako kati awe wali ebitana bakwatagana bulungi kubanga ze kyemmanyi ebiseera ebisinga twabaga nti twagakola ki tetwagala mulime kasoli era susubira nti mwali makasoli newe mbanga mwamulima mbani n'okutuuka iyo ku ground ndabe ani yali makasoli. Lieutenant Simon Ogwar Simon Onyinge okuruga omu office yabo abari kuvunanizibwa omukwegesa amahe yagambira abahingi ababa batashemerirwe ngu ekigendererwa kya UPDF okubabugana no kwenda kumanya ebintu byabo ebyasisikire kandi nukwe bakatandika kubashumbusha. For what I would call a walk through to see individuals plot
if you still have your maize there, because the request is you be allowed to harvest your maize, then we must be able to see the maize. bitu bamwe abasirikare tibikirizibwe kugamba abo kushanga ngu nibo babire nibabonabonesa abahingi kuno mweta karori owurire atu batandika kurwana no kuyomba nabuzo mushinja bitu muba kuyomba nebipiki ebe bimbo wabiyankai atu bakari ba kuchobori gasha kwa Steven Mujuni aha Sky TV. Abantu nyamwingi bayirundanira aha mushomo ogw'ebyobushubuzi okuteekateekirwe abambarira City Traders Association ahari Gongo Culture Center aha omusite eyambarira. Ikintu kimwe aha bintu ebiriyo nibikorwa umuringo gw'okujaguriza orurembo rwambarira. Mwijika Simon says omukuru w'ekitongore ky'ambasita yayetomboitira gavumenti okuteeta abashubuzi abakuruga heru rero kabonabonesa abanyayuganda abakwetandikiraho nefevaringa munonga narishine neyamba munonga abashubuzi abakuruga heru abashubuzi abakuruga heru nebahereza tax holidays mone mbone ukuri kubatwariza twinga ukuri kutwariza abashubuzi abaha cyo twandi tujyangwa adirisi gavumenti nitwe ubu kubanehereza abari tax holidays nitwe turebemo tujyanga no bine sente zonke bo kubasa kwinvestinga nitwe tubasa kuba investors zaza nesente tuzine abashubuzi sente bazine wabahereza opportunities ezo bakazikozesa nabo basa kujya bata kandi cyo kurebera umutwe yateko ka factory nomhereza ubwira kwingana ki utakatantire kumwisa mushoro mwereza tirisi no myaka nk'ibiri uriya koro nomhereza imyaka 5 n'imitereze imyaka 2 bishita wenje mutakuturenjeza no ngumva twamushanga katurya baha anta batukurira aha business katukurira aha katwina abana bitu baha katuzarira aha cyo tugira ngo na government ne yarire bumushonga nkeza nerebe ko yatwatara amushomo ngo gumwe Robert Mugabe Kachebezi umukuru w'orurembo rwambarira yashaba abanyambarira kwetu kwataramu